temaşavan heyecan hal nav gundê tomatê em digerin nav gund li gel me dayikek ciwan jinek xweşik heye em ê niha ew jî dayik e em ê niha ji wê pirsin jiyana wê çawa derbas be wê belkî pir karîberî nedîte be hema jiyana niha karê niha wê ji me bas bike vala pîte merheba مرحبا سرچعبا em dixwazin tu ji behsa jiyana xwe bike behsa karê xwe bike jiyana te li gund çawa derbas be tu li gund çi karî الجند حيوانا خالد كن دواري النير ام قايدا دقرن ام رخي دافين ام هافير دكن ام نان لي دخن ناني تندوري ام شيفا خد شي دكن ام قادي خد نارن zarokê te çend in زاروك يوم ششعبن maşallah xwedê an bêhla me tu ciwanî mere nizan qet şeş zarokê te hene خد اشترازي شش درة كتشكي منو تشارلاو كي منن دخوينن xwedê an star bike îşallah mesela bên tu berê li gundê tu bûk bûyî hatî gund tu çend sal li gundê از تشر تشيبو ما الجندم ازوجي مجاز جندم او كار ايش جند بالياني سكام دكن ام حوقا داجون ام يشيلق داجون او كاريمه جندا او رئيس ما هوقا هون çi dajon de hewqê de hewqa te danka çi heye انها روقه هي رشعت هي تلبانه افانان buharê ku diçîne ji bo havînê hûn çi datîne اوجي صوتن بعلجان سلطه لغن فرنجينه بامينه او تشمشتي بها وينام داجون فلس القانه îsal çawa bu hewqa te te çi jî helanî يسال تشكي تناو ومتشكي جيل ناني نهات مع جوجي تشكي جيل نهات çima لما نظام ما باخم دكري تشكي جيل نهات اما جيها قريه ونهات تشكي جي bê hewqê tu çi diçîne tu rojê te çawa derbas dibin tu zarokê xwe têkiliya te bi zarokê te çawa hîn tu ciwan e çimkî hîn tu ciwan û o zarokê te hene tu yanî têkiliyê te wan bi hev çawa hûn wek hevalê hevin wek zarokê te ne ولا موكا فالانه ومحفرة حناكاش دكن ام وكا فالانه ازراد جوارنا حاضر دكم دارن ايش her tişt mesele pez li berderî şîrê wejmalê ez serbêjim fîkî wejmalê yani gund jiyana gund xweş e ام دوارا دوشم شيري دكن رون ام دكن بانيرا خلتين روني خلتين ماستي خوت شي دكن ام دفروشن جي تيرا ميجيتي ام شور دخون يعني خوش te baş e canê mala tava bê gelek spas اتجافا خديش ترازي ومسر سرار هاتني ومسر جعفار هاتني خدي بيخمبر جوار رازي sağ ben gelek spas maliyava